Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel MM Praja News, pemirsa. Pagi hari ini kita kembali ke lokasi Solo Kadundung dalam rangkaian upacara pemakaman atau prosesi adat Rambu Solo almarhumah Nebal Lede di Kadundung, Balusu, Kelurahan Balusu, Lembang Balusu, Bangun Lipu, Kabupaten Toraja Utara, pemirsa. Hari ini memasuki rangkaian kegiatan Rampung Tedong, dirangkaikan dengan mangkokun, pemirsa. Jadi untuk hari ini kerbau-kerbau keluarga atau anak cucu almarhumah akan dikumpulkan semua di halaman. Ada ini, dan saat ini sudah sebagian masuk di halaman ini. Kita spill dulu. Tedong, dan ada sapi juga ini, guys. Ini sapi. Jadi tingkatan prosesi adat rapasan sundun ini di almarhumah Nebal Lede. Nah, ada juga rusa. Nah, ini rusa, guys. Isir kena malah agak terus ya. Rusa. Balian, guys. Balian. Balian banyak sekali tandunya, guys. Balian sudah ada di halaman Teken Langi. Oh, Teken Langi, guys. Nah, ini Teken Langi. Ya, Teken Langi. Ke atas tandunya sebelah dan ke bawah sebelah. Nah, ini kuda, guys, kuda putih. Oh. Kuda putih. Diambil dari mana ini? Kuda putih, guys, sudah ada juga di halaman. Balian ada beberapa balian ini, dan ini salah satunya, guys. Nah, ada juga balian soko. Ini tanduk soko, guys. Maroli. Sambil kita menunggu kerbau-kerbau yang masih akan hadir, akan dimasukkan di dalam halaman, kita spill dulu ke kerbau yang sudah ada ini. Nah, seperti itu. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi dan selamat kembali berjumpa di lokasi Kadundung bersama Pak Wawan. Halo. Kapan datang? Baru tiba tadi Oh, baru pagi. tiba tadi? Iya. Oh, ya, mana, luar biasa. Mana si itu? Si siapa? Si yang kita temani biasa. Ada di rumahnya. Oh, ada di rumahnya? Iya. Harusnya diajak aja di sini. Mantap. Wawan baru tiba, guys. Cucu almarhumah. Len dulu kami matuan. Aman ji. Tara. Ya. Oke. Ini pawangnya yo boko Kita speed dulu keluarga yang sudah sebagian hadir ini, dan kita masih menunggu beberapa kerbau yang masih akan kita tunggu untuk dimasukkan ke halaman. Kanjeng.
Kanjeng Jumi, kanjeng kayak itu. Kanjeng. Oh, kanjengnya Pak Bandus. Pak Bandus. Ale pamit ke. Yo, kanjeng. Kanjeng lagi. Nalagyak tapi lang dito. Hati-hati. Om yang paling Erwin. Yan. Apa rin? Oh? Betul ba dito? Betul ba? Lamalaga mo le? Iyo, aman kan idol tuh. Sepertinya harus masuk ke dalam kelambu ini. Iyo. Patawawan kelambu na. Daripada. Ah, tak ada keser pala kaya ano na. Yang penting, ambil dari na pemano ni na to. Oh, kinano mane kumandele. Mane beraksi tu papantaman ng pagkamal. Oh, punya setiap pekan ya. Oh, punya silian. Kan ako ni simbong sana itu. Nala tu belulu ko na pa. Iya, nano yun. Oke, lewat. Nasa nga lang di popel po mo. Wala sila kadukong tibong alam ni. Kita spill dulu. Selamat pagi Kanda. Selamat pagi. Oke. Kita berjumpa kembali bersama Pak Robert Tibala guys. Bunga dan saleko guys. Sudah ada juga bunga dan saleko ini. Bunga tinggi. Saleko. Wah, Inul. Inul itu. Inul. Yang mana bilang Inul itu? Iya. Oh, tenge. Oke. Inul namanya. Inul namanya. Namanya Inul katanya. Wah, nempeskan tapi bang itu deh. Perkerek itu ulang na do. Perkerek. Na por itu ko po yung silintir ke si serok-serok kinala. Atar. Mangiwat Inul te. Wih, kapan datang ini komandan saat ini? Wah, sang may bongi. Oh, sama ibu. Iya. Oke. Mantap. Ini cucu almarhum guys. Baru tiba tadi malam bersama keluarga. Bisa o tidak ko te. Bisa mali? Inul melawan Elsa. Apa rin pasilawan na ko? Bandung mo. Eh? Bandung mo bisa kay Elsa. Elsa? Ada gitu. Jam tu. Jam tu. Melawan Elsa. Elsa? Elizabeth? Kita jalan-jalan sampai ke sana ini. Kita dulu ke bau yang sebagian ada ini. Alam. Yung marunasang iso. Matung ba yun? Apa rin pasilawan nda ko? Cari lawan nda ka to, Om? Cari lawan le? Cari lawan klinik pada nenda. Yang sih, mental mungnya ko. Oh, pawangnya dari Kumba guys. Pawang dari Kumba? Begini. Ya oke. Mantap memang. Jadi keganti sama ini. Iya. Apa? Bilang itu. Baru kemisah jutaan. Woi, mau diremput 7 misa. Apa ini? Oh, si Pérez nila. One tati. Si Perez.
Wah, meron ko sila kaya ano. Mangka siya mamangapsen. Mangka siya mamangapsen. Ya tu masih siya na dahil paturbang ilan. Hindi man ito sanggang. Lawan semua. Oke. Jadi seperti itu pemirsa. Kerbau tidak muat di halaman. Berhubung karena banyak kerbau yang ganas-ganas. Jadi sebagian dikasih masuk saja baru dikasih pulang langsung ke rumahnya. Weh, Hai guys. kapan Selamat datang ini bosku? pagi. Setelah kita hanya nonton live, akhirnya Iya, kita ada di akhirnya lokasi masuk juga. live ya. Oke, mantap. Oke. Oh ya, Antonius Parete di spill sampai oke bosku pertarungan anak. Oke. Nonton di Nanti MM di live kita kondisikan nanti kalau kapan datang kan? Tadi malam bos. Tadi malam. Kalau bisa Sehat semua. Oke. Alhamdulillah bos sampai. Amal pus ya. Syukur alhamdulillah. Yang punya pedundung sebagian ini. Om Willem dari Balusu. Oke, kita lanjut speed dulu. Oh, netis punya. Wih. Mangkam ni na to. DP, bunga na netis tigas ya. Wah. Saleko juga tigas. Ada 2 saleko kayaknya. Wih, ya sudah makan. Halo. Wih, halo. Akhirnya Selamat pagi. orang Timika sudah datang juga ini guys. Ada artisnya ini, artisnya Ada ya. artisnya, iya. Dadah dulu mama, dadah mama. Oh, mamanya belum tiba. Dadah mama. Mamanya tidak datang. Oh, iya kak. Halo semuanya. Halo. Oh ya. Banyak tedo. Tidur dulu, oke. Oke. Apa ya? Mata natane terong hindi ete. Mata natane terong hindi ete. Yer sila kudu si mana dulu ba? Maaf itu le. Apa teh? Sorry. Iku siya sorry teh. Nang bibo mo ite kisus teh le pemirsa. Jimmy spill dulu Simpedes. Yang mana Simpedes? Oh, yang tadi kayaknya sudah bosku. Yang anu apa? Kayak mau mengamu jadi tidak lama di halaman langsung dikasih pulang karena kalau melihat temannya itu langsung mau malaga dia. Oke, nanti kita spill lagi kalau masuk. Oh, ini juga. Masih banyak kerbau yang belum masuk ini. Masih iya. Oke. Ini kah? Oh, ini. Oh, sudah. Oke, mantap. Apa namanya? Kirin. Sudah pakai ini Simpedes le. Oh, ini Simpedes pe. Yang cari Simpedes siapa tadi yang cari? Oh, Jimmy. Simpedes sudah hadir. Bersimpedes bersama pawangnya. Wah. Bawahnya si Peres. Simpedes bersama pawangnya. Mana di kate ya? Oke gini. Ini mama apa? Lutong Boko. Lutong Boko sudah hadir. Weh. Lutong Boko baru saja memasuki halaman. Oke. Apa ni sana nak tujuh? Sila na, nenek. Kirbonya masuk ke ini. Bila nanin. Lutong Boko sudah masuk juga di halaman. Mama masuk punya guys. Sultan. Sudah datang. Lutong Boko. Masuk punya guys. Apa di sangan ni mga tua?
Dila. Dila. Ini Dila, Dila. Oh, Dila. Oh, Eneng, Dila. Eneng ini Eneng. Oh, Eneng. Ini Eneng. Eneng. Eneng ini. Eneng. Eneng ini. Eneng. Yang sana. Ini Dila. Oh, Dila. Wah, oh ini yang Dila. Woi. Pasalalan itu Pak. Dua lotong buku ini. Dila. Dila dengan Eneng. Ya. Eneng. Oh. Sama itunya guys. Dila dengan Eneng. Iya. Kapan? Balian juga sudah tiba. Balian, wih panjang sekali kan. Yo. Ya. Dila. Dira. 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 Dira dengan Eneng. Woi. Kerbau Sultan. Upacara rambut solo almarhum ini berlede di Padundung, Bolusi Toraja Utara pemirsa. Namanya Mino misalnya apa Mi? Dira. Dira. Oh Dira. Weh Dira namanya Dira guys. Dira. Yang ini namanya Eneng. Lotong boko juga. Woi, silam bitongan nih. Melambil pondok na. Sudah terkumpul sebagian Jokowi ini untuk suci adat rambut solo almarhumah Neverlede di Padundung, Toraja Utara. Kerbau Saleko sudah hadir. Namanya Dira. Dila. Ini Eneng. Neng. Oh, Neng. Oh. Kanjeng. Ada juga kanjeng di sana guys. Kita spill dulu kanjeng. Kanjeng dulu. Nenek Fiona. Woi, kanjeng ini punya Nenek Fiona guys. Kanjeng. Kanjeng. Ada. Oh, kanjeng. Nenek Fiona punya kanjeng. Pagi Pak Pen. Dipegang-pegang dulu Om. Oke. Weh, ternyata ramah sekali nih kanjeng. Kanjeng ramah sekali. Kanjeng ramah sekali. Weh.
Kanjeng. Shalom. Punya review na guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makalimah narakalaku kuwa salama si peombok nanti dapat dari bolong. Masake sirompak kaboro lantai lupa bari pasidinti rantai kalua daenan di pasidinaya tandung kalodaran lah ini umpaben dan kalan doda sangka laumpa tulang dan lambak layu kuna penanda bisara belana inde sangka langan telo-telo na penanda bisara me kasangka tanga dilambi me kalau ku tanga dikaratui anggato maaraputalang anggato mempunan nao belana taruk bulan na seleksi den lolos mandau bena sarita tolangkan pak dendenge Oke. tabe parangnya na tondo ho siman tangan dan mata tokna te padang pipa tua balok maka di mana kamu laku buat tabe tono ko masalia lang siman tau nisungo maka bono sane pio palito di sembang laku buang mito kami kupe katabe silere kami kupe simani ku kasirina tu kami solanasang ku katumpak ampulembang kami kamu mintu torangko si pemak lutuan rano ra dan simpo tane te kaboro lantelu bakba Thomas Sanda Malotong dalam ni Allah kasih dolokan dan detek kula kasih tamuanna lata dia dundunan saluwati kunte ke kalau lalan na Mario dimente ada na mangrampun terong si polik na te tondok sang kalamak na te pangalion kibin dan ni ada na rapi matampu dia motor kawe lako kita solana sang yan na depa tu terong lata patama yung kumay patama ni ya bumua yan na mapenawan na may bisa ka dahil mami kamalolo to tapatamay sa wapay nasaray ba siya ke iya lata patamay pahay kay batu si talo gitu siapa ya pokoknya kita memang buntoy kok bisa masih di patama tao mi dikagay padikuari kita masya yan na rin patula tapakama yung kumain patama mi na mangkato tabi ni keupo kita matuterong kaya siya minta keluar kalau takampay lako kita keluar ke solanasang na dibenta tu lang ko tu majelis gereja na pangadong ni kaman yang panata itu Jona ada na mangrampun terong ya jadi kita solanasang kamu tomatuang tu lah dira kasiru kudu sikap itero mak bulwalok sintok karako mas sopo bisara tu lana posong kana mali lana posolan pak kaboro tomak rapi dete lupa ba ko de law nene labi patama mo jomay ka tu terong nah kita solanasa tamaria lah dira kate meana kata ampota kita solanasa tamaria bela nasi solak itero yo kadera ki kala pada buku de terong luar di kata mapenana yang untuk tabe ta Maria Solanasang Wah. Nanti kan gitu. Oke Om.
Yo, tadi lah kita salah kan. Pelaku lako seluruh kunetis, mama tua, mama wawan, siya DJ, siya mampu, bapak Justi. Iparang pulang ke sana sang kubaya tiang nata pamula, tanpa sampai ipa pendeta. Tak siya marang tu keluar kalata kampai. Jadi kuto lepa, ya tu kamu lako seluruh tak siya marang tu keluar kalata kampai. Siya te terung yang nasa siya marang. Di nasi siya marang tu terung ite kam sebelum tidak mengenai patay terung lang ito, natay terung ito lang. Merasa sih? Dari orang mo? Dilantang. Oke. Nanti bosku. Oh, meneram petila? Pertama dah na di video. Na ano? Weh, mantap. Oke. Gimana nih? Ira. Weh. Oh, Ira. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi. Ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi. Oke. Oke, Om. Mantap. Rendo bukan mantap. Halo pemirsa. Halo pemirsa, selamat pagi. Pagi. Ya. Sekarang lagi ya marampun terong. Oke. Jadi semua terong sudah dikumpulkan ya. Oke. Dan semua bulunya sudah Wah. Oh, sudah lengkap. lengkap. Kerbotan dah sudah di halaman Iya, sana. sudah Kita lengkap. sudah spill tadi mulai dari rusa rumah, Iya. kambing, sapi, Kanjen. Iya, berkata dalam aku kita minta masalah nasang. kerbotan dah sudah. Kumuha lang tayo lo Jangan lupa situ kalau mau ada pakai na. ya kalau ada kegiatan Malam jangan lupa Putih, MM ya, MM News. Oke. Kumabelan na sa sinuto to na Lawan semua. Lawan semua Basta kaje. kinabuang situlo Kita berdoa dulu guys. kapatungan tampuy matetelan Yesus Kristo. Yang moto dolo di paranduk tu sara lan terelam ito temo. Upala ko maseta ni sara nasang. Ta mari pipasatu. Ta palang papasak ila mampuang. Ulendi te atu na sorong pemarapu ako kami majelis gereja lah undang karang ki pangandolang ampuang kemudian lupa na yang tesara tulat angkaran si tetena ada nama rampun terong makdin lah ipanata melo belang na patunduan na puang yang moto lang natutotemo lah undang karang misa penanian na pangkambik Ulendi nyanyian jemaat nuansa etnik nomor 20 karua inde diong riu kamban riu maluna dauna na kada-kada sitaruna inde diong riu kamban riu maluna dauna sumare-mare lobona madam kandalolona eru mo mati riu mi batenem tekku so
puluh panglaku tedong kutukun ku kambing Hanna kande ko tedongku hanna lolong ko sangatu Napodia moko iko budi sanganna Pinanyan na kamang kami ito kaya na napasakit buwan na loko kulun na Totemo latagaron to te at luyate karena buang lakuasa lang bisa ayat lamay katasuran pasal 20 angka mapesang 22 kasiri tu ambekmu sia indomu anna di pamalambe tu sungakmu lan tu tondok nakamasyang ko buang kapenumbangmu kasiri itu ambekmu sia indomu anna di pamalambe tu sungakmu lan tu tondok nakamasyang ko buang kapenumbangmu lakomintu rapu masusa sia kita masalah nasamu kadana puang kupilela me katasuran pasal 20 angka 92 umpamanasay lako kaleta misa pasanantengko umpabayan ni tujona pasananta lako temito mendadianta ambe ita siya indota matumbay na kadana puang uswaki kasiri tu ambe ita siya indota lang tekatuan niya te belana yan na ditanga mandalan na dinogi ragalang tirino kitanyay ambe tala indo na yanuka momentum ipobempayan la kominto rabu masusta lago anak ampo hindi tomemboko kumua mi papaya mo tu misa pasanan mini solanasan umpasundun ni Jonathan ada na rampe matampu si tete nate kami bokorana inde indo pa kita kamali nabutu tu pak kamasyam na puang kuliah temei apa mangka na pasaka to maarapu jona temei pak kamasyam kuliah paduan yang butuh sakuran na deteo tantu tak namintu tahu bisa umpapayan itu apa susi temei yang tahu na langenne ta pembayan lang katuanta sama ia memendaki tanda kumua ia duka tu pakamasyan na puang tumari mi pasaka alanatu totemo tantu ulendri pasambayangan na indok siapa ini na pasambayangan komite numay don natopa kumua pasake itu anakku siampoku pasake itu taruku puang Pima di malam naka kande, nabing ko dipuang pak kamase, amisule papayan ni sabaya mo mendaditan na mali nito, ulembi teme apa mangka na papayan teme tomatuang mi, ambe mi indo mi, mima di kumpaling nito pasusitema. Mempayang duka mo to lan kadan na puang, sabay hindi mo tena ni kadan na puang umpo kadang ki kunua. Iyan na dikasiri tu ambeta sa indota lana pamalambe puang tu sunata lan telino napasake ki puang undaka itu na dipotona tapake masolanasan umpu di puang sia umpapayan nilang katuanta kumua iya teme pak kamase itu na bengki puang tapake duka umpangke teme kamatuanta tapake umpangke teme ambeta sa indota siya tani solanasang tuo si Pakaboro sama mengkaronto lan po Yesu mintu dua pagpapayan lan katuan tama tete Yesu Karisto tantu ulenwi pakanase yang moto nata na maadin yate may pakamasyan na puang lamendadi misa apa tula usakalang nikit la si Pakaboro kure sumanga moto pasake na puang lako kalemi mimadin umpasaka itemay saburan na tedong tula dirampung mulan atu totemo tu tantu ulendu itemay tomang kami pilay kamu keluarga lau sumbungan komidako ia mula nani umpamanas sa ito kumuha inang lempan pa kamasyang na puang lan katuang
Tak adu kata ma di mataku ke di papaya itu apa susi temai. Sahabat tak apa ya tahu apalagi kita toraya. Ke di pasundun itu apa susi temai na di buah kumua. Oh ya katuan taluku mo taiya. Mempayan to mi papayan la ko tomatuam mi kumua mi kasiri mi pangke tu tomatuam mi sakendek-kendek na tu pak kamasian na puang lan katuam mi. Dak mi ranggang dak mi mataku. Saba inang jaminan mo jome puang atau kumua. Iam mi papayan itu pastanam mi ulendi teme apa tu mi pak bengal la ko tomatuam mi. Saba pas sambayang tomai nandiduka puang la nene umpalolong ilang katuam mi tu pak kamasiana mi pake solanasang papayan ni kumua inang lempan tu mamasena puang ulendi teme pasanan tengko tu makbin miangkaran ya moton alan atu to temo belan na papayan puang tu mamasena lako kalemi mi pangke tu tomatuam mi ulendi te sara tu ditingayo mi paden ni tejona mamasena puang lajona tetedong siatan tubuh dapat to si tetena tesara lami aminkan nan katuam mi to kumua tak nalamba ko mi puang unolai te katuan ya te siala nenek na popemba ka tupak kamasiana lan katuan mi tontong mo komisi pakaboro na mempayang tujona pa pasakena tama din solanasam unting ayoy te memintu agan katuanta situru pak tunduan na may komi tapalaku pak tunduan ta masam limbo mo opuang indetedong makbulo alu dumendadi papasakemi lakomintu taruk bulanna te tomatuangki almarhumah nek balede mi perangi tu pangandona te tomatuangki ton natuopa kumore nopa na yete me anak ampona sitamu eanan makamban nasule papayal ni mati olomi kumoy nang napangke komisya nakasiri komi ya motonalan atu totemo opuang madi mo kan nisirampun lan teluwa ba madusen kini solanasang si solamintu tomak rapu papayan ni tumisa ada yang mo tumak rampun tenong tu kini untiroy kumua ulendi teme eanan tu na pasaka teme tomak rapu mana sami palempalan katuan na tupak kamasyami opuang ya mo to pasake teme mintu anak ampona te tomatuangki tumitambe kaborok mo lamay tanga-tangaki ana tontolan katuan nala nakanasay tujo na pak tunduami anala kekurangan opuang sangadin nala tontong tu papasake milololan katuan na mintu na tola na pake tontong umpu di pakalabi komi siala na pake tontong siala mase lante katuan yate ikana say opuang kumua yate pakamase misorongan di mana salu jome olomi ya mo taden no pa na yate may patuan lama sake-sake te may padang na rese opuang namadin la di pake melo la titutun melo lang te sara si tete na te parumpunan batang rabuk ana menda di misa kamuparan la komintu to marapu belan nay nang yamo na ni solanasang opuang papayan nito tanda malina la kote indo ba tunene siya mo to kumua inang laton to ba mi palolong lang katuan na tupak kamasyami napake opuang solanasan umpu di umpakalami ipasambayangan temitu anak ampona deto membokok molamitan na tangaki lako sile to barana siya mintu raputal lang opuang kamu lompas sake lang katuan na kamu lamben itu na paraluin na opuang ondong piraka lamirondong kan masolanasan saya lako upu na te patira sangka na nde to matuangki tuki kamali siapura kamali kan o ambek kapenombang kilas suruda dako kedako opuang kela na salurundun ni taumi pesumbung puduk na to rapu
Tejo na si tete na ada maarang punteno. Kamu na untulak ki opuang umben ni kamawatangan kabataran. Anamadin umparampo itu mintu na to. Situru te may ada tuinang mangka mo nabas nene todoloki. Anamadin mempayan kumua. Inang lantes sara iya te opuang sangam mitu tontong kibudi siya kipatalabi. O ambek kapenombang kila seruga. Tontong duka kisorong te metong mitu nalakatana lantes sara iya te. Mintu te pengkarangan opuang kisorong mati olomi. Pamambela kan jo memintu kasanggangan. Anamadin te sara iya te kipanata melo. Natontong laki tiro maleso opuang. Kumuay nang tak milamba kalang te katuan iya te. Pagaring itu selalu udang ki opuang. Amita lima kan te mas sambayan. Belam na iya te sara. Ada nama aran punteno lan atu totemo. Igaronto mati olomi. Lan sana napuang na to ambe. Wa Yesu anak mane. Napuang pena masallo. Amin. Salam ala kita solan asal. Buon tontong pasakegi. Uresman. Maka marapa nambok batang-batang to dipilih langsak to ditolong dua Makassar memitong konan layu atau sak irusan gori-gori usia makarangi rapat timbantingai makarai tah kada maindan kada madatu kami utara makarai dadatu nasuruga laku bapak pedeta pure sumana puato berkumpas sakit kami lamiraka pure sumana tuh karapasanta solangasang. Orang saran mana rampo, kasihan dia bela. Maklum, jauh perjalanan bosku, jadi seperti itulah. Bela lalan. Tonton me katabi laku nasang ma kalimat naraka lagu gua bukuran nama maramata sanadian naka tua sumak nape batang lembang ide da ora raksios bulan situran dari rok reto mati do pada balang malimbu tu kumpul pada situr tuang pamu batakan siolanan anak natalian bungsu nakianakan solato mak rabutan lang angkato mempudang na kumwal lomo teditan na balok kulak mo tedito lingrongkok Gilir rendunan salwati kuntete kalau lalan na Mario Kena mak bulalu karambal masuk mo bisara di palimbo lan lumak bani pasiniti lantai kalua di patasiti landai nanti pasiti naya nandung kaloraran untan dabilangi untan natasiki kumua pono balik pono pena pono pak kaworo anak nadalian bungsu lagi anakan solapolo kaini naside itu rarana itu di paturutu mamma daw balana limbu laun palu balina lako batang tikalena situru patiras sangka lante tondo kumpetio mani sangka nato naliri ito man kawakallo ang kuwendan law salurundun ni kene law bile bantasi kada tisen ang saro bisarani to ke tambah di baka jomay nenek mangan na sangka suci sangka tiang nangki pak palumpun to manua mangka tatay lala takalungkung ang palapana laku kuang lame katabe nak laku bata di kalemi lame siman nan nak rukwe suman baratummi laku paliling bontong pekatabe iku laku tamben balateno pesiman ku laku kamu bintu solana salaku kuah tabe tinga yoboko misiman esungan madatummi kamu pantaranang tongkonan layu kupang luluan na esungan pak kalandoan sugi todian nabara lanto mantawat allu tori potau lambak lante padang tumbuku lau
Pantara na seleng si Renden palon loa sari tato lamban pak tendeng do tilangi to tang dio labokona tang di lomban tingayona to mamma pina mirelan kula mubalik na to matindo balela sane kandaurena to tang uranyera ka to tang umpe magulilingi mari koram basang to natarana kabulyang masabu to naempun do kemarui kumana sakaton nari-narian gumaluntuk ton nari tibusanan susi kalugu na tomang tawat alu sahuran puang solataruh bulana simerokwe sungang malabina pantarana sembangan dongang patirang pelaludunan pantarana sembangan nongan toparenge tungkasangan na pagabakan narakalagu kuwa simerokwe sungang malabina Pantara kana luna puwa tong patikan bokal kumelau lagi tong pakumararak sangkalo turun di batara to bendan patutungan biak tunanna pada tangan mas sulo-sulo to tabe kata tabe kaboyo lurik kelusau nu tamalu damai unambo tidak masak sangka na paturun guntu puwa dawe tangan langi na pala to galugu tumang pararata dawe maaru balusunna batara tua iya mo sangka di pabia borong di posulo barra daw tepel lipuan tutusan na kalua pandita majelis gereja tua pastor dewan stasi alim ulama ustad imam gora-gora malik gora-gora tongkon ke dan lima jore batu samdan nanggu sinar kue suman maratunna to di kombo na manara to di tenteng na paisan manara ngutinting ngutu pandai ulah palapay tanete tolong minna gabaran na to saruran sada pudukuna Tawang ka dipilay lang sa upo diturot abalan tendangan atong dolangan ng posongko di si paleleng di gente tu si kambi bose na lemba to singko to kometo ko nate pangaleon tumaparenta tunggas rananda bugay dumi madona sa tamate tangan na tondo lalan nate tondok la tiumbana jubay batu kira-kira bakal lemba bagabagan naraga gugua tabi na ko to singko rompo nate tondo balasali nate pangaleon Dengan nurero talang kaban urinding bulu bapak si tadi matan buku si selek pangulu makadi kirim yang mengiri barang di baturan turan oi napa yoi bara oi narinding oi bapak-bapak bagian keamanan maka lima naraka gugua tabe rekue sumang maratummi kamu bara nak makulipin dan nama ada bambalu angga to di patoruan nambe to di patoruan indo to di pamatua induk to di pewarung garurungan lawana te pada alibin dan berang buah pina inde pada anak takke buku inde daenanna parang mangan inde tonda kumpel johan isang kana to laliri toman tawa kalu lagi ubah joy batu kira-kira wana lembang dolo lebih bulan joy peli buah tutusan da kalua pakabakan narang-narang kubuah tabe eroko kamu anak-anak dian bungsu daki anakan angga sila ito barana angga polo kay na ito di paturo-turo to mamma daw wala na libro rin pa to ninyo sa kunya to narinig umpolo hintan na sali unti nga kasi mo papa dirundunang pulo patira sangkana baka-baka narakala kukuha si man lago kamo nito telindo maili tayo kung iko pasaya na rin kung palay kong namatakal yang ganito na kundang mali mati tao naro yang kaborok Mario Rako si pemabutuan rako dan si kota nete kaborok lantai lugaba di pasitinaya tandung kalonaran lagi rundunan salubati pun tete kalogalan na Mario lagu kuara pandal lang komi masolana sa timmi mulo mababat pa komi delindo mayiri polisi leng komi lenteng mi aleng komi pada tuda tumbi kaliling kodo tilang ini buhay rapat dalang kodio balaran nampak na tomasan na balotong upali dan maya-maya pasuri di bulammu apa kalau endara tolami padan dan ditali kedua mitang sega nara tolami palidan di suri di bulambi inderia kada tisadang sarong inderia bisara ditokek tambane baka dewi nenek mangan nasangka banda tatai ulana takalungkung lamba-lambana mano kadi bapak dia pindah mengkairing ladi papusa horonguna kidem di salinda susinda lili na toman tawatallo lalangan laku silabanang lagi dege lagu bille fantasi apa lagu gua tabe aku tali-tali banno aku songkok peladaran minggu gandang tanga mangka
kingkutan ngontan nontang maupo kang maluha bakang tama singgung karangan inaya nak lalangan usumbungan puluh mau pa dapat palumbangan sangka lantai tangan tondok apa kumpul kada situru na tumampari batakan siolanan na anak ada dian mung sunakian akan sholat tomak tondok lantai lilik na tumang tawang alur anda tinting yang ilakongan banuang kukuram po tela masumbungan pudung dan nak tela matalimawa tulang dan nak tela mak pasabudo tilangi lau sumbungan pudung mau pak na karaing na te tondok ampulembang na te daenan tigente to parenge tungkasangan na kuku ami boleh dawal loda amu malun gula parang apa komai daw katim pora-pora iko urang di langit iko bising-bising itu urang di batara kelaron nok kodaw te kuli ina padang lante luba bala di pasitin tirante kalua laku tundan to mamak ko nenek nangin laku ruya to matindo ko pongo pirik-pirik ilaku gua iko pongo pirik-pirik daw sale buti kembong kela to bang inde urang di langit kelaron no inde bising-bising turun di batara lamu tiaran tama pangalak taman lamu siaran tama kasih kalua beranda kami bati dada tulauku lama sara akan lantekan ngana tondok lah urun dulang bulokan ada anak nenek susi sampah dian mampan pak palumpung toma tua mandak tatelong na takalumpung lamba-lamba kuku lati bali bomba moran dan di pudukku lati pakarambau darah di lengkoli laku lama ingiri mau labang kaya otok lalu waktu mau lama pun kata rompo laku tundan teman mak nenek di nenek laku ruya atau matindo todolo di todolo turok di matindo daho tetang ngana sondok kumua kamu nenek kipu nenek todolo siapa ibal lere pak gantian amye tawalan apa tiram baratua di tawalan apa di para yammi kelangan komiti kambio santun lantema Allah no demo apa nakua malibata di kaleri tumbari kuni tundan to mamma mengapa di kuni ruyang to matindo situru inde dao kende na batun na kulla si pangalolaban inde dao ongko na sulo padang inde dia tak tarunona anak midadian inde dia lorang kanabung sumikianakan Salah polo kay ni sila ito marami di patasi lante luwa ba di porante kalua di palimbo lante tandung kalonaran belan na pon mabali pon mabenawan na nabidali ang mong sumikian akan laong paliw ya mali ini laong kasong baba kamurona lako batang di kalemi inantaro to siyo so inato si turanda di komi laku kuwa ke kaindek daw kamu siya ne balede demo kamu gay imitang mamatang urabang bulu mata matenden ng tulak dong imaalelenan ng taro dan nari lambe manarang tokang kumi matendeng pande tokang kumi maloloan untaro masiyang lindo tero makbulu aluk tasik karambau masombo bisara tero nelo tandana karambau ganna palisunna mapalisu sirenden lantai lubaba di pasitinti rantai kalua tero mabulu lalu karabau masombo bisara tae pada rupan natang umbo pantarisan makaraena lantai lubaba di pasitinti rantai kalua lana posong dana mali lana posongon pak kaboro anak kami dadian bungsu bikianakan lako batang di kalemi sandarupan natero sandarupan na karambau lante lubaba di pasidin tirante kalua inde mo sali ko masura inde mo loto mo boko inde mo bunga tenge inde mo bunga tua maka lima naraka tasli mo inde puyu pakabakan naraka limbong tedong otodi makalimana limbong terong sampau pakapakan naraka umpasundun adak narante kalua ulok sangka anak kandung kalonaran di palimbong ang kumi inde doma pakapakan naraka limbong inde
narang makali makna inde sapi tay pak derupan natang ngomong pantarisan makarai na tedong makmulo alo karena mau masuk mau bisa ralam tedong bali pasitin tirante kalua di pasitinaya tanduk kalau narang apa ada ko panidako jadi tanah ni pasak na tedong kini pasunggun ni ada anak karabau masuk mau bisa kulangan iya ni pendek bilang-bilangan ni langan usampai inde burung na tedong tulimbo lante luba di pasinin tirante kadua lagu kuwa mira iko tero mak bulu iko karambau masong bo bisara mukuan kan maniku mua tumbali di palimbo lante luba di pasinin tirante kadua mengapa di patasi tirante tandung kalonaran sama di pengarente tial di jomenene di ponene iko tero mak bulu karambau masong bo bisara kumua mangka mo si base nenek tapo nenek todolo tapo todolo tokulla pura di berenduk kumua kedeni ada malai pemambulan kedeni taruh bulan na pandan matahari kalau nasara kesapi tua atau tumang para rata lamai alana rapu lain paling mongkolan lura di basi binti rantai kalua belan malah di posok tak kembali lagi kosoron pak kau rokok tak laku pumadi obat kamu belan mainan ada nenek muinan sangka todolomu manda kita iwana kita lukulam balam bana kami taruh bulan nale bulan nah itu nenek na tedong lagu gua mo tedong mak bulu lalu karang mau masuk ke bisaran nenek ibu nenek todolo ibu todolo siane balere tuh mapamen dulu sau gaote sumami lagi gua inde mau malik na anak midadian inde mau malik na bung sumidian akan sola tolong ini sini tobar rami lagi pa roko lami pe pali supala mo siane balere lami pope taluk tu taruno mo kamu tetep nenek ibu nenek lawa naranda mo ko mi peta wa mammi la na te mo ko mi pela teksan na barasa siya ni balere belan na manara to ang kamuana kami pande ka mo to sumigi anak manara urungan selalu bating pande untete kalau lalan na Mario tata tiro di kaduka tata pare ka matanta masiri mata mentiro di kapalut buah arah lante luaba di kolante kalua sielo ngamo bating ini sita dumo Mario mi lante tandung kalau naran siane balere lagu gua apa siapa ratola midaka ne balere to di piang gana kinal lola lami sola samping pe balumi lami po kinal lola male sitiro puami silin do kape nombami lagi gua mo tundui mitaru bulami mangandolang ngampua lama tua tetuan para rata terang pali susaro na matara tua kumua di siang manimpa napo paraya anak bidanian kung sumikianakan mintu balik budan na mintu solon tali teka borok na lako bata di kalemi pangalamin dari kagurangan lako bata di kalena sangalina lana po pelok po puha pesaratu tangan yang ni belan na pun no mali pun no penawa lako bata di kalemi la tatundan tua rao tangan alangi la taruya tumang para rata rao lisun na batara tua kumua puangnya tolong puang to tumang para rata nokoi tanpa peloe na batara tua lisuki masalah ko atun nalangi kalua pasake anak daradian salah ni apa kami bungsu na ko tarapang karulana ne balene kumua siapa lupa ada paraya kamu katuman para ragi la umpamamay sola kalimbuha bo bala umpamatinday sola mataway tanga sore ami bagi to sandaran kana mitagay dito bantang tarunona lama urang sumusa lorang kana lantang ana tondo lama kabumbu ta isi doroan tak ditarunona lante mangkari tarik ke mandai pasake nilang bare nalo ke binti nilang lindo na bulan mitong kakigan di pasaknya tidak kubata di kalena
Mitua bulan asa kila para nila katon tobatana. Mitong takumpasin ko ikali buah ko pasitarana kimata o itang sore-sore. Kene kalau kene tua na lang bulan lang parayan na. Anna sangalangan na. Usai pa lindo na bulan. Kalotang nanalangi. Langal lang anoy sa marana. Membuliang-buliay. Unala to na sugi. Malalo sumayanan. Na tonto di papasa para di putamuan lumabana. Susi to may nenena. Turan tolong. Buang daw kang nanalangi ito tumampara karo lisun na tua. Latapak bumi sandaran dana, latapak kolak sandarina. Kini disilin da pesalu, kini dilin da sumala. Kada kisi dan saro bisa ditoke hamba de baka. Laku kuah, dako pakai dako, kupasundu ninggal lolo kena, kupau kupin daudana. Diona adana make sulu. Lagu kuah sampak baking kumotondo pangotonan Marioku ku sampak tetedo mak bulualu ku loluan tekarang bau mas sombo bisara belan nala teku ala nenek di nenek todolo di potodolo inde tedo mak bulualu inde karang bau mas sombo bisara kamu nenek di nenek sele balede laman dak mola mito ulang nala bintin mola mikalungku lamba-lambana tedo mak bulualu ke denti anak bidadian bung sumi kondo tarapang tunak turiang kami lalu bingka dio mai itu pun nalalala uren den terong mak bulualu la uren den karambau mak kumbakaleke larang pomarampak tang tito dolente la tutun tang tie sokak butu tamate lubak badi pasitin tirante kalua lana posok dana malik lana posolon pak kaboro anak nada dia musuh mikian akan mintu tomak laku tallang laku batang di kaleli tontomo laki kuah manda mo lami teulana pitimo lami kalungkung lamba-lambana tero mak bulualu anna tonto masak ke mairi marudin lumin kadao te kuli na parang te kula lata patulako saya lako allo bangka di tanda balo ladini pasundun buntu malina angka tomak rabutallang lako batang di kalemi siane balere salamat lako kita solanasa atau mangka pakai mate suluk tamane maroto mate suluk tidak ada kok tamane maroto ya mako kita mintu solanasa latatan molong tangaka kumua apa lana pobayu silena lana pododo sangkala mana gantina te tomate iyan nama bayine di kuah dodo iyan namanya di kuah taki bayu sangkala mana taki sapa dua lang kaki temuan atau bayine madodo yang tuh kododo sang kalamma. Dari kutolepa pada latakan nonton di base lamai tongkonan si turu tengka sia rarabuku. Baik pada nonton kuresumat sangat nonton lama. Itu baru dah.